lulamile khoma lembe ra yena ra vumbirhi namuntlha. Happy birthday, u lulamile. Kambe hi navelela nongonoko wa hi naveleli kambe hi ta ku yi tsundzukana na mi xaveli khekhe na mina ni tisi nyiko yi tata kunene loko se a kurile ta kota ku yi amukela hi n'winyi. A yeneni ka Professor Tinyiko Maluleke 12 timinete ku bile awara ya 12. A hi amukeleni Professor Tinyiko Maluleke hi bula na vona. Prof Nhlekani. Nhlekani khalanga nhlekani na le ka vayingiseri ngo ni joina na wena ni navelela u lulamile siku lerinene ra ku tswariwa n'wana wa Tsundukani. Tsundukani munhu wa nkoka hi nga n'wi dismiss. Na n'wana wa yena swa tshembisa leswaku i ta va munhu nkulukumba lomu a nga ta kulela kona. Xin'wana i ku a hi n'wi nyiki tinyiko n'wana loyi wa ha ri ntsongo hi ta n'wi nyika loko a kurile. Sweswo swa n'wina swi fanele swi swa hala ka Matsila. Prof, minkarhi ya ku tala loko ni nga se mi vutisa xivutiso ndzi n'wi ni tlhokovetsela tindlela nga ri ntlhariheli kambe ni ringetile ku tshama tolo ni ringeta ku yingisela leswi tatana Sexwale a va vulavula a ni swi twangi. Ni kombela ku mi pfuna ku twisisa kahle tatana Sexwale va ri yini. Ya a hi veni fair aka tatana Sexwale hi ringeta ku tinghenisa a tintangwini ta vona. Hi ringeta ku twisisa leswi va ringetaka ku hi byela swona. Ni swi rhandza ngopfu swivutiso sweswo hikuva munhu i fanele ku yingiseriwa loko a ri na mhaka. Ehubyeni hambiloko munhu o ta a karhi a dedeleka a nga vula mhaka ivi ku a yi twakali mi sala mi ya tisola ndzhaku leswaku leswi a swi vulaka hi swo swi twakalaka. Ngopfungopfu kwalomu migangeni hikuva lomu migangeni ku na vanhu lavaya vo tlhariha ngopfu vo vulavula ngopfu na lava vo tikombingeta va tlharihanga mara leswi va swi vulaka siku rin'wana kwalaya mi ku he wa phukwa loyi ndzhaku ka masiku loko mi ya tshama mi swi languta kahle luya wo phukwa kumbexani commentation. Se na yehe Sexwale a hi ringeteni ku n'wi nyika leswi hi Xinghiza va nge i benefit of the doubt. Leswo sungula hi nga xi vulaka i ku xiheto xa yehe a xi na nsohensohe a xi complicated. Xiheto xa Sexwale hileswaku ku na xibutsa xa mali leyo tala leyi yi nyikeriweke eka tiko ra Afrika-Dzonga hi munyikeri loyi a nga laveki leswaku vito ra yena ri tiviwa wo pfa hi le ka matiko ya le Asia, loyi a nyikelaka mali leyiwa leswaku yi ta pfuna ku nga ri tiko ra Afrika-Dzonga ntsena kambe munhu loyi i taleriwile le dzolweni ra yena lero kala a nyikela mali eka matiko ya ku tala. Va ya longoloxile hi mavito ya n'wanyana ya woho nkulukumba Sexwale loko va karhi va vulavula tona. Na kwala Afrika ingiti munyiki loyi wa tintswalo na nsovo i nyikile ni le ka matiko ya n'wanyana ya Afrika mali leyi yi nga n'wi talela kutani a lava ku pfuna swisiwana hi yona. Se swi nga leswi loko munhu a nyikela mali etikweni hi ku xaka Sexwale yi fikela emavokweni ya bangi ya le xikarhi. Hi wo nawu wa tiko leswaku mali leyi pfaka hi le handle yi fikela eka emavokweni ya bangi ya le xikarhi. Se ange loyi wa ka Sexwale xibutsa lexi xa ntsandza vahlayi xa tirhandi leti teke hi xiyimo xa $, ku sungula xi nga na ti-zero to tala lera ku veni na ye n'winyi a nga swi kotanga ku hlamula swivutiso swa ku kahle i mali muni. Xi te loko xi ta ku xibutsa lexi laha tikweni xi fikela kwale a na timali hinkwato ti fikelaka kona xi nga se tshama na le hansi xibutsa lexiya xi va xi hluvatluviwile xi yiviwile vanhu va ti tekele va te hi swisakani swa vona va ta yiva mali leyi yi nga se fikaka yi nga se nghenaka na le tibukwini ta tiko.
se hi xo xihehlo lexikulu xa nkulukumba Sexwale a nga vuli leswaku vayivi lava i va mani mavito ya vona kumbe a nga swi tivi kambe lexi a nga tiyisisa xihotola hileswaku i mangarile yena na mutirhikulobye loyi va nga swirho swa xikomitana lexi xi lawulaka mali leyiwa va yile va ya mangala eka ti-hawks leswaku hey ku ni mali yi nga ku yiviweni ene yiviwa yi nga se tsariwa na le tibukwini laha tikweni se ti-hawks na tona ti tiyisisile leswaku nandzu wu mangariwile ka nkarhi ka endliwa vulavisisi hi leswi a heta ka swona i ri loyi wa ka Sexwale mali leyiwa leswi yi nga tsarisa swona swiphiqo swa tiko hinkwaswo a swi ta nyamalala i vulavule hi swiphiqo swa tidyondzo ta swichudeni leswi nga ze ku va na fees must fall ku ri mali leyi yi nga hakela swichudeni hinkwaswo ku olova timhaka ta ti-COVID leti hi karhiki hi ringetaka ku hlengeleta swimalamalana swa ku lwa na COVID mali leyi yi ngo fika yi pfala mimbhovo hinkwayo leyi nga kona kutani ku nga havi na nkingha hi leswi a vulaka swona loyi wa ka Sexwale loko a mangala i ri akhawunti yi koho a tlha hi komba na akhawunti number ya lomu mali leyi yi nga tshama kona va yi hluvelelaka yi ri koho aka akhawunti liya se kambe a nga hi kombanga balance sheet ya akhawunti ya koho na loko va n'wi vutisile ku yi sungule yi ri na mali muni a nga vulanga na leswaku yi humise ku yini leswi mi nge ma yi vona ku ya huma yi ya nghena ka akhawunti ya khalanga kumbe ya mun'wanati kumbe ya mani ke a yi huma yi ya kwihi a nga hlamulanga xitwala leswaku yi huma yi ya kwihi o hehla leswaku yi le ku humeni a hi yimeni hi twa leswaku lava va ti-hawks va ri yini inaka hi xo xexo xa Sexwale lexikulu xexo ko va leswaku exihehlo xa yena khalanga loko se ni ta angula xa twala a xi twali hikuva loko u endla xihehlo xo tani i fanele i ta na vumbhoni hinkwabyo lebyi hetisekeke ku nga ri ntsena ku vula leswaku mali ya huma i nga yi byeli leswaku yi huma yi ya kwihi ku nga ri ntsena ku byela leswaku ku na akhawunti i nga swi koti ku yi byela leswaku akhawunti ya kona yi fundze mali yo tanihi kwihi hi ku kula ka yona ku nga ri ntsena leswaku ku na vanhu lava va nga ku yiveni kambe u yi byela leswaku i va mani lava va yivaka i dye nkarhi wo leha swinene Sexwale Matolo a ha vulavula hi ye n'winyi xilungu xakwe ku xi tiva ka yena xilungu na lava va nga n'wi dyondzisa xilungu na ku tshama ka yena jele na ku veni va ri i skemiwile ya nga skemiwanga kambe ku na munhu a nga ku skemiweni lawa a nge van'wanyana va le ku skemeni ka tiko lera ka hina se kambe vumbhoni byo tala bya ku khomeka lebyi seketelaka swihehlo swa yena bya ha kayivela hi ku vona ka mina kambe swi na nkoka leswaku hi swi veka erivaleni leswaku i hehla leswo yini loko ni kha ni yingiserile ku fike kun'wani ku va na veri yini i shareholder na hi a ta na tlhelo rin'wana a nge na yena i na minkavelo ka Reserve Bank wa tiyisisa ku akhawunti liya yi koho ivi ku fika kun'wani va vulavula hi timhaka ta ku khale ka president loko va ze va teka xiboho xa ku ku fanele ku va na dyondzo ya mahala ka machudeni a va swi tiva ku na mali leyiwani swi vula ku i khale yi ri koho khale ka president a hi nhlolo a swi bohi leswaku va vulavuleriwa hi nkulukumba Sexwale na loko va ha ri president a va ri na vavulavuleri va vona ti-spokesperson hi ndhava loko va hi tivisa leswaku ku ta va na dyondzo ku ta va na mpfuneto eka dyondzo ya le henhla ya machudeni hi 2017 va nga vulavulanga
hi heritage fund leyiwa why va vulavule hi swona onge hi loko mali ya kona yi to va ya mfumo ya tax kumbe ya swibalo swa vaakatiko a swi tsandza kwini ku veni va suka va yima khale ka president va ku ni nyikiwile mali hi white spiritual boy kumbe ve white wonderful boy kumbe a white spiritual boy na maviti ya koho ya vanhu lava va nge va hi nyike mali yana ku hambi nta ku i mafenya kumbe i ku koya na ku phuvisa a ni swi tivi hikuva loko munhu va ku hi white spiritual boy kumbe va ku i wonderful boy a ku i lava ku mi nyika xibuta na ro vito rero ri nga endla leswaku mi ti vutisa swo tala se loko va ku president a va yi tiva mali leyiwa why va nga vulanga hi nomo wa vona khale ka president leswaku mali leyi yi huma lahawa na va lava va hehliwaka leswaku va yi tiva va le ku yiveni mali leyiwa a va boxiwe ha yini hi ta tiva leswaku va le ku yiveni ka mali yi nga se tsariwa na le tibukwini se swi vula yini swi to vula leswaku hi bracketa mhaka leyiwa hi bracketa amhleketweni ya hina hi nga kholwi futhi hi nga yi kaneti hi ntambu kambe ngopfungopfu hi nga yi kholwi hikuva i kholwa lexi nga na vumbhoni kambe lexi nga koho a hi bracketeni hi twa leswaku ti-hawks sweswi va ngetile ku lavisiseni ti ta vula yini loko va ha vulavula ro sungula le ka ENCA nkulukumba Sexwale mani ku kumbe vo tlunyiwa hi swin'wanyana siku leriyani ku hayi nga va hi vona lava ni va tivaka kumbe ku na swin'wana swi nga ri kahle hikuva a swi nga hlangani swinene leswi va swi hlamuselaka inaka tanihi sweswi ni nga vula ku nkama wun'wanyana loko mi tshame ehubyeni wa fika munhu mi ku hayi munhu loyiwani a nga kahle leswi a swi vulavulaka swi twali kasi hi swo swi twalaka kambe ku fikela sweswi a ni swi koti mina ku vulavula na wena kalanga ni nga titlinyingi ni ba hansi hi nenge ni ku na swi twa leswi a swi vulaka Sexwale swa khomeka swi na ntiyiso a ni swi koti ku endla sweswo hikuva a ni swi twi lomu swi hlanganaka kona a ni byi voni vumbhoni bya ku khomeka lebyi a nga na byona se a hi bracketeni hi vona leswaku loko ko karhi ku endliwa vulavisisi ku ta kumeka yini na van'wanyana ni tshemba leswaku va ta ya emahlweni va ya cheka akhawunti yaliya hikuva swilo swa va white spiritual boy lava mali ya ku tala yo tata na lwandle leyi va hi nyikaka misava hinkwayo va ku famba ni ya solva ti-problem ta n'we a hi ta xanisakela yini hina tanihi matiko hi va na ti-economic strategy na ti-economic policy hi lava direct foreign investment hi tlela hi nga tleli hi lava ku pfuxa ikhonomi loko ku ri ku va koho lava va nga hi nyikaka mali ya ku solva ti-problem ta hina hinkwato ku ve loko tatana Sexwale va kha va vulavurisa leswi prof hikokwalaho ka yini ku fanele ku ta na xivutiso xa ku why now hikokwalaho ka yini sweswi hikokwalaho ka yini ku fanele ku ta xivutiso lexi a hi nga to amukela leswi va taku na swona hi lavisisa ivi hi kuma leswi hi nga ta swi kuma hi nga vutisangi ku hikokwalaho ka yini sweswi why now i xivutiso lexi vanhu va tshamaku va xi veke a xikhwameni xa le ndzhaku va xi humesa nkarhi hinkwawo loko ku humelela swilo sweswiwa loko no ya ku hehla khalanga leswaku i tshama i ni sukumeta loko ni tile kwala a hofisini ya wena hi lembe ra 2015 va ta vutisa va ku why now kumbe xihehlo xin'wanyana lexikulu xo tlula xexo why now i xivutiso lexi vanhu va xi vutisaka va nga ehleketanga na ku ehleketa a hi to i xivutiso lexi vanhu va nga xi leswaku va fanele ku vutisa leswaku kwalaho ka yini swi endleka leswi hi nkarhi lowu ku ve ku na ti-president timbirhi for example leti ti nga va amatimbeni hi nkarhi wa ku veni nkulukumba Tokyo Sexwale a ri xirho xa xikomitana lexi xa xibutsa lexi xa mali hikwalaho ka yini loko president Zuma a vulerile leswaku hi ta kuma xiphemu xo karhi xa
vadyondzi va eswikolo swa le henhla lava va nga ta pfuneka a nga velanga ku va nyikeni hinkwavo hikuva mali yi kona leyo tala se xivutiso xelexo xa twala vanhu va fanele eku veni va xivutisa hikuva you know tanihi laha ni nga vula va tshama va ri na xona exikhwameni xa le ndzhaku ko va ku xa nkoka eka timhaka ta kulukumba Tokyo leti a swihehlo swakwe a hi mhaka ya why now ntsena i ku na ku ehleketela leswi ko va ku ehleketelela hi swo leswaku kumbexani mbuyangwani ndoda ya ka Sexwale yi biwe nsoko na yona kwala ndleleni aka timhaka letiwa leswaku lexi xi vilerisaka kumbexani a hi rirhandzu ro rhandza machudeni na swisiwana swa Afrika-Dzonga ntsena eka xibuta xexi a va fanele va pfuneka eka xona na ti-credentials takwe leti a ku a vulavula hi toho ku ya tshama jele vurhangeri bya yena vupremier bya yena hinkwaswo hi swi kumile matoko se van'wanyana va nge kumbexani biwe nsoko nkulukumba loyiwa vo va lava va ti-white spiritual boy ku nga va ku ve na swimalani leswi va nga swi kombela eka yena va ku hayi wo pfa i humese leyo tala yata hikuva very mani 419 scam leya le Nigeria yi tirhisa sweswo hakanyingi va ta aka khalanga va ku wena khalanga timali leto tala hi leti ti koho ti lo yimela wena a ti yimele wena i velekiwa i kula i South Africa la se ti ready ku va i tikuma ntsena ke just ku va i kota ku ti access wo pfa i humese $500 ivi ku $500 ku ve ni ta kuma 1 million hayi ni ta mi nyika i va nyika leswi yi tirhisaka swona lava lava va ku famba va xisa vanhu va ku va lava ku va nyika ti-degree ta ti-PhD va ku ni ta ku endla dokodela wena i ta hundzuka dokodela university ya hina leya le moyeni yi ta ku hundzula dokodela hakanyingi loko va heta ku tshembisa sweswo va ri hayi wo humesa $300 ntsena ya ku ve ni hi kota ku endla maphepha administrative papers i humesa se 300 leya va yi kombela ka vanhu vo tala swinene hi swo va hanyisaka swona 419 scam yi tirhisa sweswo se ko ehleketeriwa leswaku a nga hi byelanga leswaku va nga va n'wi kombele mali yena na van'wanyana i swi endla hi tintswalo ntsena kambe loko mo vona munhu a thuka xikhuvi a non'weni a huma na tinhamu na minsiha leya la tinhan'wini na lowu wa laha gon'weni swa endleka leswaku a va a twisiwe ku vavanyana at a personal level a nga lo swi vula leswi ho swi ehleketela and loko swi ri sweswo swi ri ntiyiso hakunenenene a hi fanele hi n'wi twela vusiwana ndoda leyi ya ka Sexwale loko ku ri ku na yena a nga va a lahlekeriwe hi swo karhi kokwalaya na mitwa prof ni mitwile ku hela ka vhiki ka n'wina a ku vile kunene ku diya ku hengeta enkomu a ketsa prof Professor Tinyiko Maluleke va tena tlhelo rin'wana a hi kandzila wa vulavula eka Munghana Lonene FM. South Africa a yi tshama yi va na vurhangeri lebyi rhandzaka tiko vanhu va tiko hinkwaro ni vula leswi hi ndlela leyi kusuka kwele ka malembe ndzhaku ku fika hi 1994 varhangeri lebyi ri kona byi fike byi rhangela valungu byi rhandza valungu a byi nga rhandzi vanhu va bini a swi endliwa swi ri base ka ku hluvukisa valungu ku fika 1994 ku ta nghena ANC kumbe ku hlumuliwa democracy vanhu lava nga fuma endzhaku ka 1994 i vanhu lava nga tichomi kumbe vana va ANC hayi vanhu va tiko hinkwaro xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula sweswo mintseri wa Munghana Lonene FM no ri kumeni hungu ra n'wina buti a phahla na rivo ay ku tvingiseriwa me 0152971855 u nga ni vingiseriwa cause Nasho mbot ay but mpfukeni epfukele mi ku ri kene ka vulavula ntiyiso meyara wale midvalo ku na leswi mi nga swi dyondza ka mhaka liya loko va kha va vulavula a va ti nyiki nkarhi wa ku va swi tiva ku va fanele va na interview na n'wina hi mhaka ku va tirhela vaakatiko
mintlhontlha timeyara ta hina ngopfungopfu a kaya ku loko va kwihi kaya loko mi ku a kaya mbula kwihi ni le Joni sorry but a kaya ni vula ku ti-municipality ta le kaya yi nga va ya Giyani local municipality or Mopani district College Chabani Bushbuckridge wherever leswi nga ni tsakisa hi vona ku lava i ku swi tikome mi helele hi swivutiso mi kumeka mi va chucha a ni va twangi va kha va ku sweswi ni na ku tsutsumela a mithinini ni kombela ku hi va na only 15 minutes mi va vutisini hinkwaswo leswi a mi fanele va vutisa swona ni tlhela ni khensa swinene ku kumeka tolo ni ve na nkarhi na Vhembe district municipality meyara hi va tina hi kha hi va yingisela na phinda futhi ku na ti-municipality to fana ta hina a Giyani a Bush ku nga va hala Tzaneen ku nga va ka Malamulele va hakele kambe okay va hakele mali ku va hi tshama na vona ni tshemba ku mi ta tiyisisa ku vona va greater Bushbuckridge municipality va greater Mopani va greater Tzaneen va greater Giyani va va Collins Chavani va makhado na swi tiva ku ve le ndleleni va makhado na swi tiva ve le ndleleni na n'waxemu a hi ri na vo ve le ndleleni sa hi mi twaneni mingisero me hi le ka 015 tsundzuka hi le ku landzeleleni timhaka timbirhi la timhaka ta ku va engineer kusuka a Cuba va fikile na project ya le Giyani yi tshahiwile ku ve ri yi ta langutiwa matshemba ma pfumela tora hi makumu se ri hume so hi swo swi vulaka swona ke hi le ka 015 a hi kumi na mingiseri loyiwani hi twa ku ri yini hlekani hi pfukile minjhani bot ti pfukile man Okay. no ta vuya South Africa okay mi nge ni sungula so hi botet yes ma vona mhaka ya mali liya yi vulavula ku hi Tokyo Sexwale ku ze yi huma sweswi nhlokomhaka yi humela rivaleni i ku swi nga endleka munhu leswi a fanele a kuma swona yena a nga swi kotangi ku swi kuma loko ri ku a hi tshembisana swo tshembisana botet ivi mina se ni tsandzeka ku swi endla ni nga tshama nkarhi wo leha ni nga vuli nchumu mara loko se ni nga swi kumi leswi a hi twanile swona ni nga swi kota ku vula ku botet hi vona va nga hi va humela swimanimani ene sweswiwa xin'wana xa kona i ku a ni swi tivi ku loko mali yi nghena yi donetiwa a South Africa a ku fanelangi ku anawuziwa a ku na announcement ya ku ri hi receive mali yo karhi yo huma ka maswanganyi va ri i donation a hi fanelangi hina vaakatiko hi swi kuma swo fana na sweswo ku swi twaka ni nga ku leyiwa yi vulavuriwaka hi yona a hi zangi swi hi fikela tindleveni ti-donation leti ni twena loko mi kha mi vutisa Prof laha swi vutisa ku swi tikomba nga ku a hi swi twangi vhele hina ku mali yi donetiwile hiko swi twakala sweswi ku na mali leyi yi nga donetiwa from somewhere else leswi vulaka ku xivulwa hava lexi a hi ta xi tirhisa hi ta ku na mali leyi yi nga tshama yi donetiwa exact a hi ta vula sweswo ku ha yi tiva yi tshame yi donetiwa yi huma ka swimanimani a ku ri ya swiyiniyini and a swi le ku tirheni swona se why a swi nga vuriwi sweswo all along ku swimanimani ku fana na sweswi a ku vulavula leswaku ri ku fanele ku huma munhu loyi a nga donetela president Ramaphosa for campaign ya le Nazareth ma yi twisisa amet se sweswi why sweswi hi tsandzeke ku swi kuma swa leyiwa mali hi ku hi tsandzekile ku byeriwa swi sweswo mara loko se ku fanele ku ri ku mali a ya ha tirhi leswi a yi nghenela swona kumbe swi fana na sweswi Prof va na vula ku swi nga endleka un'wana a bohe ndzhaka ndleka why a hi nga byeriwi before va ta vaviseka vanhu ma yi vona mhaka kona botet se yi hi veka ka xiyimo xin'wana xa ku ri hi byela hi nga ha swi tivi ku swi vula ku kahlekahle mi ta kuma ku loko mo langutisa president former president loko ri ku hi mpelampela va yi tiva mhaka leyi ku ze va nga yi hlayi mi ta kuma ku ne le ka yona va kona na vona ku na case na vo yi nga ta va kona a ni twisisi ka mina mitwa why va nga vuli vona a ku ri vo murhangeri wa tiko a fanele va hi byerile why sweswiwani ku vuriwa ku loko yi donetiwa a ka ha ri term ya vona why a va nga vuli mi ta kuma ku loko se ku ya lavisisiwa mi kuma ku ediwa yin'wana case ya yona mali a ka leti va nga na tona ti-case ximali maswangani kwala ka magoro case yi botpet mi nga hi siyela van'wana maswanganyi ni kombe ku mi vutisa hi le ka magoro kwihi la mi nga kona ka mangurwana ai hi le tiyani ka mangurwana kwalano bye a na ku twa sweswo ntsena hi le tiyani ka mangulwana kwalana a hi leswi n'we mi vulaka swona a hi hundzeni la
Basho Mkhalanga aba engineer volava mbufika antshemba a xiphiqo xa mati xi nge pfuki xilungini la South Africa hambi ku kwala Cotton Day la ni tshama kona ku na tinjini ta ku tala ti tele ngopfu swi onhakile ku na vanhu va tipolitiki xitalo antshembi ku swi ta pfuka vo ta Elvis Ndlovu sola Cotton Day Khensile Ndlovu kusukela Cottondale kambe ke mingisero me a hi tweneni ku angula okuyini n'wana mingiserilo hlekani aye bot minjani Epfukile njhani Prof? hi pfukile mana khensa swinene loko mi hi bela riqingho n'wina mi angula mi ku yini Bot Patrick. Mativa vanhu lavawani a ni tiva ta gcina rini va ta stopa rini ku va tshama va kha va hi abuse hi ndlela leyi va hi abusaka yona emotionally. Va tlanga hi ti-emotions ta hina va endla swilo leswi va endlaka swona kwale minyameni va ta all along a nga zangi ku ripotiwa ku na ti-15 digits 15 what tinoto to tala ta 15 digits ti nga kona ti nga donatiwa ta initial stage. So somehow munhu wa humelela out of the blue i endla pronouncement a phambeni ka mavonakule ku humelele mhaka so yo ka a wu tivi ku i sungula kwini a xikarhi or a yi na masungulo a yi na vundeni ko va na allegation ya leyi a nga munhu nkulukumba a nga fika a vulavula hi yona loyi hi xiyimo xa yena a hloniphekaku so loko ku ri na tona enda press conference va vutisa swivutiso swa kahle very relevant questions ku all right se leswi i nge mali lewa i mali muni nakona i vo mani va nga involve a ku kati ntirho wa n'wina n'wina ti-investigative journalist i yini n'wina yanani leyi mi fika mi nghenelela laha mi investigate mi ta kuma sweswi ni vulavulaka hi swona but a ku na clue leyi yena a yi nyiketaku or swin'wana swin'wana the basis leyi vanhu loko va investigate ku va ta sungula kona. Yes, ku pfula case history va confirmile the horse ku case yi pfuriwile na mina ni nga fika ni pfula case ni ku both party va ni endli so the only time va nga ta vula ku himpela mini endlile or a ni endlangi hi le ku se va fikelele makumu ya ka investigation. So loko i fika i pfula case ku munhu nga ta ku tlherisa ku i nga pfuli case because that allegation yo fana yi investigatiwa ku kota ku kumeka ntiyiso ku ntiyiso wa yona and the facts sileswa ti-elements leti vulavulaka tona ti kona ra ti kona swilo swi endleke na swi endlekangi na endzhaku ka nkarhi kona va nga ta ni vuyisela feedback or va nga ta va kume ntiyiso wo swilo leswi mina ni nga fika ni claimaku hi swona a hi swona kumbe hi swona mara va nge ni siveli ku ni nga ngheni police station ni pfula case. So point i ku navela loko va vulavula interest leyi vona va vulavulaka hi yona hi mpela a yi ri ka vaakatiko va South Africa or a ko va na swin'wana hina swisiwana swo tirhisiwa ku tumbela ku va ndlela yo munhu a kota ku a humesa xirilo xa yena handle na masisi so a ni koti ku twisisa ku kahle ku mina loko ni ku hleketa ka mina corona yi sungule hina kahle corona yi sungule yi sungule hi 2020 hi March hi twe ku sungula ka ku heleni ka February but hi March hi vo ti 26 la mfumo wa South Africa nga sungula ku reporta the first case ya corona. So mali liya ya ti 350 a yi nga tshama yi loriwa ku ta va na mali ya ti 350 yi nga ta va kona ku 2019 a nga ri na corona. Yes. So loko i analyze swilo leswi loko va ri vuliweni ku vanhu lavani mali liya kahle a fana yi ri 2700 vanhu va nyikiwe 350. I mean a va lo vhumba ku hi 2020 South Africa yi ta va yi hlaseriwe hi corona lero ivi ku yi budgetiwa ku mali ya so yi ta va ka relief fund ku vanhu va kota ku at least va kota ku va na cushion yo va kha va kumeka grant liya yo karhi ya vanhu vo ka va nga tirheki mhaka yi affectiwe hi pandemic leya ya corona na. Se xivangelo i yini ke Morisi i yini lexi endlaku ku swi huma sweswi i yini ku hi hetelela hi abusiwa ku ya hi leswi n'wi vulaka swona? Munhu un'wana i aggrieved la munhu un'wana i aggrieved ku ri kahle mina ni vona swi swimbirhi is either tanihileswi a vulaka ku yena i wun'we wa vanhu lava a va ri the custodian ya this fund i te loko a phapha kuma kumbe yi nga ha ri kona
oro kuna agenda leyi alavaka yi phusha ku va a discredita ndzhuti wa vurhangeri lebyi nga kona nyamuntlha la vurhangeri bya South Africa. Mina ni vona ti-agenda timbirhi ntsena yaleyo ya ku eda va n'wi bhe ndzhaka ndleve oro ku va mhaka ya ku i lava ku ta discredita i vurhangeri bya tiko laha a tikweni ra hina because ni n'wi twini loko a vulavula i voyamela kwihi i tiva no tiva ku mali leyi loko yi ta a ku ri nkarhi wa president Zuma and president Zuma a va ta va nga vulanga mhaka ku free education a yi vi kona va kha va nga swi tisa ku I mean va kha va nga swi ku mali va base va humesi va endli pronouncement liya ya free education because a va ta swa ku there this fund a yi tshama ku loriwa hi yona treasury yi tshama yi vulavula hi yona reserve bank a yi tshama yi vulavula hi yona and then murhangeri ka treasury anga politically head anga titomboweni a va tshama vulavula hi yona hi mhaka leyi yo sungula ku yitwa ka JJ Tabani loko se vulavuriwa laha ka mavonakule so i xikamara se xin'wana a va tshiki ku khomisa stress ma vona South Africa hi le ka swo tala ngopfu and va heti ku ri swilo leswi fanele ku swi tinyimpi ta vona ti hluphekisa hina vanhu ntsena hi ku ve ri tindlopfu timbirhi leti ku hlanganini ku vaviseka byasi and hina vele ku mani va hi traumatize about that a va yi minyana mani swilo leswi va swi endlaka a fanele vona va swi endla swa vona a swi lavisisi kokwaleyi and at least after the outcome ya investigation yi confirmile ku humelele yini then a nga huma out a vulavula hi le ku humelele yini hi vo mani na vo mani ku anyway va ta va se investigation yi revealine ku okay ku humelele yini tisi lowu nga kona a handle Khensile Bot Morris amen bote va ri Afrika-Dzonga yi na mintlhontlho yo tala ku sweswo a ni tivi ku u ri yini mingiseri wa ve kona u nga yingisela u ri koho hi le ka 01529718555 tirhisana mathebula dp ra sabc.co.za era Afrika Munghana i Twitter handle swi endla leswaku mina na wena hi kota ku burisana hi twa ku n'wangulo lowu nga wu khoma wu nga va wu ri wihi ku nga va ku ri walowu hi nga ka woho wa timhaka ta va-engineer lava nga le kuteni ku nga va ku ri mhaka ya tatana Sexwale ke Reserve Bank is the crime scene tatana Sexwale va humesa mapapila hinkwawo yo tivisa varhangeri va tiko na Reserve Bank ku ri ku na nkwama wa vuvekisi wu nga le kuteni na peni yi na nghena xikhwameni a ni tivi la ku endleke yini mapapila ya vumbhoni hinkwabyo hi mavonini xivutiso i kambe ku mali yi le kwihi ke swona swi le kwihi hi ndlela yoleyo kambe hambiswiritano tanihi sweswi ni nga ku tshembisa hi mani amukela MEC Dr Popi Ramathuba la hi bula na vona hi twa ku va ri yini hi timhaka ta nsawutiso loko hi kha hi languta ngopfungopfu loko hi kha hi tsundzuka leswaku ku tshame ku va na xitiviso lexiya xa ku timhaka ta nsawutiso ta ha yimisiwinyana se ku fika ku hi xiyimo xexolexo kambe ke va na hungu voxe lava nga hi khomela rona MEC nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona FM inhlekani khalanga na vayingiseli hinkwavo na ku khensa nkarhi mi nga nyika wona ni twa ku na mhaka leyi mi lava ku yi hundzisa ngopfu loko swi ta ka timhaka leti hi nga langutana na tona ta ku lwisana na xitsongwatsongwana xa COVID-19 mi nga byela ku mi yi khomeleni ya misi leswi hi lavaka ku kombisa ka vaakatiko i ku mi ta tsundzuka ku tolweni wa vunharhu enkulukumba holobyenkulu wa xifundzankulu xa Limpopo vona tatana Mathavatha va launche leswiya hi swi vitanaka ku i self registration na ku assistant registration swa ku titsarisa ku ri mi kota ku ta tlhaveriwa ku ri hi sivela ku ri mi nga dlayiwi hi xitsongwatsongwana lexiwani xa corona so ntirho wa kona luya i wa ku endlela ku ri hi kota ku pfuna vaakatiko because premier va teka hina hi ri va rihanyo hi fanela ku ta na ndlela leyi hi ta kota ku pfuna vanhu va ka hina ngopfungopfu vanhu va ku tshama matikoxikaya ku ri va ta swi kotisa njhani ku ri va kota ku titsarisa because ku titsarisa leswiwani ku lava technology ku lava ku ri mi va na tifoni letiya hi ti vitanaka ku ti-Android swi lava ku ri mi va na network connectivity swi lava ku ri mi va na data se vanhu va hina a swi tiva ku ri a va na swona swilo leswiwani khalanga se leswi hi swi endlaku hi ri xifundzankulu xa Limpopo hi ta endla ku ri
vanhu va ka hina hi sungula hi vona lavawani vakulukumba va malembe ya 60 na vona vadyuhari van'wanyana ngopfungopfu va le matikoxikaya ku va pfuna ku ri loko va tshamile ekaya va nga swi kota njhani ku rejistara. I ku leswiwani hi lava ku kombisa i ku n'wina khalanga kumbe xani mina malume kumbe mina buti kumbe n'wina kokwani ma swi tiva ku ri n'wina mina yona foni leyi mi nga ha va pfuna sweswiwani mi va tsarisa mi tirhisa foni ya n'wina na loko mi landzelela leswi a hi dyondzisaku swona vanhu. Xa vumbirhi hi teka vona hi ta kota ku vhiki leri taku hi mi byela ku ku na swibedhlele swihi na switirhisiwa swihi leswi swi ta va ku hi swi tirhisa ku ri hi pfuna vanhu ku titsarisa. Se ku fana na ku hi ta ku mi ya xibedhlele xa Letaba kumbe mi ya xibedhlele xa Khensani mi ta kota ku titsarisa va mi pfuna ku titsarisa. Xa vunharhu hi ta va hi tirhisa lava va ti-community health care workers va hina ku ri va kota ku pfuna munhu mi nga kuma ku i tshama rini ku munhu i tshama aka Makuleke xibedhlele xa Khensani kumbe xa Chilizini xi le kule na yena i fanele ku ri a khandziya bazi a ye kwale. Se hi nge expect ku ri vadyuhari va hina va khandziya tibazi ku ri va ya tindhawu swibedhlele swo tani swa khulu. Leswi hi ta swi endlaku i ku hi ta tirhisa vona ti-home based care ta hina va ya kona ka mindyangwini ya vona va va rejistara akaya. Se leswi swi hetelela ni swona ni swi kombisa khalanga i ku sweswiwani swi vonile ku ri ku na vanhu van'wanyana va teka advantage loko va twa hi ku hina hi lava ku tsarisa vanhu for yona vaccine leyi va famba va hakerisa vanhu timali. Hi nge pfuki mfumo wa n'wina i mfumo wa rirhandzu wu nge pfuki wu kombela mali ka n'wina ku ri mi ta kuma rihanyo mi kuma leyiwani ya ku tsarisiwa. Na wona murhi lowu loko wu fika hi tlhavela vanhu hi nge pfuki hi mi kombela mali. Van'wanyana vanhu va lava ku nghena mindyangwini ya n'wina va mi yivela. Se mi nga pfuleli munhu un'wana na un'wana. Vanhu lava mi ta va tisaku ka n'wina i vana va n'wina lava mi va tivaku lava hi va vitanaka ku i ti-community health care workers. Hi vona hi ta va nyiketa tifoni leti ku ri va ta va tirhisa tona ku mi rejistarisa akwayo. Mi vulavula hi timhaka ta ku premier va swi simeke ximfumo hi ravunharhu MEC. Vaaki hi ku angarhela va se va sungule ku mi vona kumbe ku na siku leri mi nge hi ta sungula ku sukusela rini n'wina vadyuhari va hina va languteleni vanhu lava va ta va kha va ta ku ta mi pfuna? Sweswiwani ha landzelela vanhu hi va pfuna laha va tshamaka kona. Hi yimele minister loko va ta hi nyiketa ti-site leti ti accreditiweke ku Chilizini kumbe Khensani. Hi koho hi ta va hi vitana vanhu ku ri va ta a swibedhlele hi va pfuna. Vhiki leriya ri landzelaka hi ta va hi humesa ti-community health care ti ya ti va tsarisa va ri le emakaya. Se ku titsarisa loko a ku na time frame hi mhaka ya ku loko hi ta va hi continue ku tsarisa vanhu loko na vaccination ku tlhaveriwa loko ku continue swi ta va swi famba swin'we. Ko va ku hina sweswiwani hi te because ha swi tiva ku ri i tiko makaya ene hi vulavula hi vakhegulu hi nge yimeli murhi wu fika hi kota ku sungula ku va tsarisa because ma twisisa ku lawani a hi vulavuli hi mathicara na manese hi vulavula hi vanhu van'wanyana na xikolo a va nghenanga van'wanyana swa antswa va nghenile. Mi ta vona ku mi ta tsundzuka ku tolo a ni ri le agiyani ni vonana na van'wanyana vakhegulu na vakhalabye ni kote ku pfuna va 40 lava a ni va rejistarisa na mindzuku hi ta va hi famba na tiko leri hinkwaro hi tsarisa hi va pfuna ku tsarisa until hi tiva ku target ya hina leyi ngo va 452,669 ale amupani i 99 mupani i 103,307 vale vembe i 99,745 lawani ni vulavula hi target ya vanhu vakulukumba va 60 years ntsena and above. Kuna total ya hina mara mativa ku i 1.66 million ya vaakatiko lava hi fanele ku ri hi va vaccinate ka phase 2 ka phase 3 2.23 million mara sweswiwani ha concentrate ka lava va
va malembe ya 16 na ku ya henhla se nomoro ya kona i 452,000. se ku na laha mi nga vulaka muku loko un'wana lava ku vutisa swo karhi a hi nge kumbexani i tshama ka Matshila kumbe ka Mashamba i swi hundzili kumbe siku rin'wana na rin'wana a nga vutisa mani ku heyi hala ka hina se mi tile kumbe hala ka hina mi tata rini sweswo swa ku taniya. That is why hi lava ku ri mi hi pfuna sweswiwani because a hi si humesa ti-community health care workers ku ri ti ya mi tarisa leswi hi swi endlaku loko mo ya ka Facebook wall ya hina mi nghena mi ta kuma ku ku na link ya ku register loko mo klika yona mi nga kota ku pfuna munhu ku ri a register leswi hi lavaku ku swi encourage i ku vanhu va nga yimeli ku ya aswibedhlele because mi ta kuma ku loko nkarhi wu fika wa ku va ya aswibedhlele mi kuma ku na xitsongwatsongwana lexiwa xi hi nyikete third wave se swi riska na ku mi kuma xitsongwatsongwana that is why hi ku swa antswa lava va ku va na tifoni loko na mina a ni tirhisa foni ya mina na data ya mina ku tsarisa vakhegulu lava ni hlanganaka na vona se na n'wina muakatiko un'wana na un'wana i nkarhi wa ku a hi pfunani hi tsarisana mara lavawani lava va nga kumeku va nga ri na switukulu kumbe vana lava va nga ta va pfunaka a va yimeli nkarhi lowu hi ta va hi tisa ti-community health care workers i vhiki leriya ri landzelaka ndzi ta ndzi nyiketa announcement ndzi kombisa ku va ta sungula rini kwihi na kwihi na kwihi. Okay. No swa twala swi teka timinutes tingani MEC ku registera munhu wun'we a swi teki na 5 minutes ma swi vona nga ku na 2 minutes ntsena since ni vulavula na n'wina sweswiwani a ni ta va ni registerile kumbexani vanhu va 10. rito ra n'wina ro hetisela mi ri yini ka rixaka loko xiyimo xi teta rixaka ra hina hi nghene ka level yin'wana ya nyimpi ya ku lwa na xitsongwatsongwana lexi level leyiwani ya promisa hi mhaka ya ku hi ta kuma murhi lowuwani loko hi mi tlhavele wona wu ta pfuna masocha ya miri wa n'wina loko xitsongwatsongwana lexiwani hambi xo mi nghena xi nge mi vabyisi mi nge tikumi mi ri le aswibedhlele mi nge tikumi mi lova hi mhaka ya swona so that is why hi ku ka vaakatiko a hi pfunani a swi pfuni nchumu i ku wena i ri Popi Ramathuba i ta tsarisela mhana wena na va ka n'wina ntsena loko van'wanyani ti-next ta hina ti nga tsarisiwangi ti nga vaccinatiwi ti nga tlhaveriwi xitsongwatsongwana lexiwani xa ta va nghenelela na vona so that is why hi lava ku a hi tsarisi munhu un'wana na un'wana hi tlhaveri ku ri loko nkarhi wu fika wa ku tlhavela hi tlhavela munhu un'wana na un'wana ngopfungopfu vadyuhari va hina na vanhu vo va na mavabyi man'wanyani because i vona vanhu lava hi vone ku leswi swi nga humelela hi February na January a swi lavi khalanga ni ta tsundzuka ku a ni rila siku rin'wana na rin'wana because na mina ni munhu ni twa ku vava loko ni vona vanhu va ka hina siku rin'wana na rin'wana madokodela va ni nyika statistics a swi vava leswiya a swi vava ni tlhe ku mi byela ntiyiso ni ya ni vona na lavaya va ti-specialist ta ku pfuna vanhu va miehleketo hi mhaka ya ku swilo a swi bihe ku vava ku ri vaakatiko va hina va famba munhu un'wana a ni rhumela message a ku le a Giyani ku ve na ti-funeral ta more than 20 hi siku rin'we swilo sweswo a ndza ha swi lavi ku vona swi humelela and solution ya kona khalanga i murhi lowuwani se a ni kombela vaakatiko a hi pfunani ku lwa na nyimpi leyiwani hi endla ku munhu un'wana na un'wana a hi competition a hi lavi ku compete na ti-province tin'wana swifundzankulu swin'wana hi lava ku ri vaakatiko va Limpopo hinkwavo lava va fanelaka ku va kuma murhi lowuwani va wu kuma ku ri wu ta kota ku pfuna rixaka ra ka hina. MEC hi ta mi rindzela hi ta twa ku se masiku ya fambisa ku yini loko se ya kha ya tshunela loko se mi ta va mi kha mi fambisa ti-community health workers ta n'we ku endla leswaku ti kota ku va ti pfuna vaaki lava kambe swi ri tani khensini nkarhi wa n'wina MEC. Inkomu khalanga a khensa MEC Dr Popi Ramathuba a hi bula na vona va kha va tisa tlhelo rin'wana loko swi ta ka timhaka ta nsawutisi ka vula ndlopfu leyi ya hina hinkwenu leyi loko sweswiwani mina no fika ni tsarisa va lava ni va tivaku na wo yi tsarisa va lava va tivaku na loyi a tsarisa lava va tivaku na lava mi ngo twa loko va ku a ni un'wana n'wana vadyuhari lava hi vulavulaka hi vo i vakokwa wa hina i baba hina sweswo sa loko ho va tsarisa kwapu na ndhawu loko yi tsutsumatsuma yala na hala kumbexana swi nga ta laveka
masivo indlovu indlovu ya hina hinkwenu tanihi rixaka sweswo mi ngisero nghena lona NFM hi le ka 015 297 ku nga ri khale nongona ku wa dzumba ra mina u ta sungula kwala ka mugana lona NFM ka vula ntirho wa ku heleketa vadyondzeliwa va le Jim Chavani u famba a ku ri vadyondzi vanharhu lava va heleketiwa ndlwini ya vo yo hetelela namuntlha ka ha ri na un'wana a nga si ta heleketiwa ndlwini ya yo hetelela eka masiku lawa nga ta landzela hi ndlela yoleyo ay ko tumingisa rome u le ka 015 297 1855 n'wani loyi hleka ahe minjhani hi pfukeli minjhani buta mina hi pfukeli ni la ku yisa mahlweni ka timhaka ta ti-engineering letiya na ku yisa amahlweni ku landzelerisa ka mhaka leyi hi nga twanana timhaka ta mati ya ku fika leyi a nondono ya aka mpititi mi nga teka na tinambara ta mina mi kumita tlhemvu ya ka mina na muhumelerisi a ni languteleli hansi ka nchumu na sweswi mara mhaka ya kona i ku sweswi loko se hi fonela va le Vhembe a va ha khomi na tinambara ta hina a nga ta tisa ku loko se va lava ka college mingisero ni kombela ku mi tlhelerisela ka muhumelerisi hi leswi mi vulavulaka hi swona hi leswi mi nga vulavula hi swona na siku leriya ri nga hundza ene muhumelerisi va fanele va mi byerile ku va fike kwihi hi mhaka yeleyo leswi ni swi tivaka ku tatana Moses Chivambu veti va ha ri ku lavisiseni ku xiphiqo xi le kwihi ku endleka yini se tlhelelani ka muhumelerisi va ta mi byela ku va fike kwihi vona na tatana Moses Chivambu ku va nga ha khomi tifoni hi leswi mi nga hi byela na siku leriya rin'wana buti wa mina ni khensile swinene loko mi hitisele tlhelo rero leri kambe hi leswi muhumelerisi va nge le ku tirhani na swona se tlhelelani ka vona mi twa ku va ri yini va ta mi nyika nhlamulo ahe botpet loyi a vulavulaka Israel Nkulu na kusuka la ka Mahlati okay mina na ku vulavula ka mhaka leya tatana Sexwale mina mhaka leyi ni vona leyiwani mhaka yi kona hi botpet so mani ta kombela vanhu ku va tshika ku jaja ku rhalo wa hemba kumbe lava yini la kuma attention yo karhi kambe ma swi tiva ku ri va ri na kona ku hemba se criminal offense ma vona so a ni voni ku ri a nga tlanga hi sweswo because na yena loko a karhi a hemba a nga fuleriwa nandzu loko swo kumeka ku ri a ni va ri swa vele ku laviseni loko va ti-hawks vo kumeka ku ri swa hi swona a ku na ntiso swona na yena a nga khomiwa kumbe a panchiwa swo karhi so a ni voni ku ri a nga ta na mhaka leyo a fika a hembela chava tiko hinkwaro ra South Africa a ri hembela sweswo because na yena loko a karhi a hemba a nga fuleriwa nandzu loko swo kumeka ku ri a ni va ri swa vele ku laviseni loko va ti-hawks vo kumeka ku ri swa hi swona a ku na ntiso swona na yena a nga khomiwa kumbe a panchiwa swo karhi so a ni voni ku ri a nga ta na mhaka leyo a fika a hembela chava tiko hinkwaro ra South Africa a ri hembela vula mhaka ya so a ni voni mhaka swona mhaka yi kona a nge pfuka a hembeli mhaka leyi mavona so a hi mileni ti-hawks tinana ti-angula kumbe ti lavisisa mhaka leyiwani nakona mani ta kombela ku ri titombiweni treasure na Ramaphosa va hi veka erivaleni va ya ka public va fika va vulavula mhaka leyi va yi veka erivaleni ku ri ku famba yini hi tiko ra hina corruption ka ANC kumbe la South Africa ya ha ri kona yi tele mina na n'wi semba swi kona swi nga kona swi nge endleki mhaka yi kona hina vanhu va tiko va South Africa a tshikini mujajamunhu hi tshika ku ri lava a ta attention a karhi a nga lavi swona a hi swi tivi na hina ku ri swilo leswi nga ntiyiso swilo so a hi mileni ti-hawks and then varhangeri na vona va hina lava South Africa a va tshileni ka hina va hi hlamusela ku kundleka yini ma vona so sweswo ni nga swona ni mi twini buti wa mina ntiyiso xi nga kona xi kona hi yo mhaka van'wani va ku xin'wana xa swo ku nga va ku bohe ndhaka ndleve na swona swin'wana swa swona loko hi nga se tiva nchumu un'wana na un'wana i ta paka hoxela swa yena un'wana mingiselelo hi hleka botpet ni mpfukile i pfukile minjhani buti wa mina hi pfukile mkhulu mona mina ni hoxela ra mina ni vetwile botpet moni ya bila na leyi because ni twiwa ku tala ngopfu va ri yona yake ya kulukumba ni vulavula yo ya kulukumba Sexwale yes leyo why now mhaka ku humelela yini botpet let me build ya ku answer ya mina ku why now a ni tivi ku vanhu va South Africa vo ka va nga swi tivi kumbe vo va arrogant na but lava nga swi tivi ku va nga ri arrogant let me try to put it in this way moni ni mi byela botpet i xihundla xin'wana lexi va nge pfumeli van'watipolitiki
na van'wana lava hanyaku hikuva va ri n'watipolitiki va nga ta pfuka va xi humesele handle kumbe va byele vanhu kumbe va pfumela na leswi ni nga ta swi vula sweswi. Xihundla xa van'watipolitiki ku va kota ku survive ka misava leyi i ku va ku vanhu lava va representaku remain poor. That's a fact. So loko ve ku timali leyi nga ta endla ku mina na Pat Mathebula hi nga ha hlupheki, they will never disclose such information because loko vo tshika va swi disclosing i ku heleliwa ka vona ka mintirho ivi ku ya hlupheka vona hina lava va kumeka kha va hanya hikuva kha hi hlupheka hi kota ku hi hanya kahle. So why now liya hi le ni ringeta ku hlamula yona la Pat? There was no way ku van'watipolitiki a va ta disclose that information aka hina vaakatiko hikuva va vulavula van'wani va ra ku ri fanele hi nga kumi 3.50 kuma 2000 something. So sweswo va nga ta pfuka va disclosing va vulavula hikuva a ku fanele ku nga vana va xikolo va hakeleliwa mixani mali yi kona. So va nge pfuki van'watipolitiki va disclosing that information. And this wa mhaka yes wu kona and let's wait walks yi endla vulavisisi, they will come back to the public va ta hi byela ku yi pela yi kona fund leyi and loko ve yi win yi njhani because it's very difficult now mina na n'wina Volpet ku hi nga vulavula hi swa timali mina n'wi tivela account ya mina n'wi ku na mali muni but when it comes to this Badrulan hi 10 seconds nhlamuleni la hikokwalaho ka yini anda ka mbulavulo wa vona Dr. JJ Tabane namuntlha na madyambu ane mindoko na mpundu ku va se ku hume xitatimende xa ku va skemiwini. Why xi hatlise so ku hlamuriwa? It's very simple. Kuna vanhu remember abantu lava va ngo to pfuka loko ve pela va yivi mali and then va yiva mali va nyamalala. They are always ready to defend what they did. So immediately va kuma leswi ya Tokyo Sexwale va stisa, they were ready to respond and defend themselves. Because to respond to one, I'm worried both sides loko ndalane. I'm worried. Va fane va teka this country to a confidence. Imunhu wo fana na Kulukumba Titomboweni. Titomboweni aya hlamula ka Twitter a hlamula indirect Kulukumba ku Tokyo Sexwale. Aku loko u lwa na hoci a ri dakeni u ta hundzuka hoci. Nemetri Badrulan nkarhi wa me unsiye kheseri botone sweswo mi ngisero nkarhi alona na FM loko niku nkarhi wa me unsiye a ni vonise ku mchani munhu a ta ya kuma a khomanyana plaka ya Friday loko munhu a plakini a nghena laha a heli ndimako Eta na vaya mina DJ Matt iri yini namuntlha ka dzumba na mina? No, DJ Matt iri xitalo loko Pet munhu fana n'wina o kuma n'wana wa mfana wa jawa kuma ntombi ngopfungopfu wa ntombi u rhanga loko va ku kume ntombi ne wa tsaka mara mbili n'wana ku vafana so hi la ku se eka ngwenya leyiwani loko yi ta va yi kume n'wana wa yona ivi hikuva a ni ri hina hi le ka vunanga la ka dzumba na mina so emahlongaveni yi tsale papila tsalele n'wana wa yona wa xisati ku ku siya mi ti vona so yi vhela yi humesa risimu na risimu ra koho a ri cha hi vito ra n'wana wa yena nta swi rindzela mina na wena hi hlangani sweswi ku nga ri khale hi musumbunuku ka nongonoko lowu fanaka handle ka sweswo mana ku hela ka vhiki lekunenani tata